Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Speaker tal-Parlament Dr. Anġlu Farrugia żar l-esibizzjoni storika kapitlu ġdid fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista dwar il-bidu u snin bikrin fl-istorja tal-Partit Laburista lura l-1920. Il-wirja bbażata fuq fatti storiċi ġodda li għadhom kemm instabu minn riċerkaturi. Kuntratt storiku oriġinali li kien għaddu mhux magħruf sal-lum instab mill-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili u xeħed dawl ġdid dwar l-oriġini tal-Partit Laburista, inkluż l-isem oriġinali tiegħu Partito Laburista u mhux Kamera del Lavoro kien ġie rrakkontat f'dan iż-żmien kollu. L-istess kuntratt żvela wkoll kif waħda mill-fundaturi tal-Partit Laburista kienet mara Carmela Bencini xebba Mikallef Gremo li kienet isselfet il-flus biex tgħin fit-twaqqif tal-moviment tal-ħaddiema fi żminijiet meta l-mara lanqas biss kellha dritt tal-vot. Akkumpanjat mid-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attart, il-Kap Eżekuttiv Rendolf De Battista u l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Naomi Kakija, l-Speaker Farrugia dar il-wirja mill-isbaħ li se tibqa' miftuħa sal-11 ta' frar. F'kumment lil One, l-Speaker tal-Kamra faħħar il-ħidma tal-Fondazzjoni għall-Arkivji Notarili filwaqt li enfasizza s-sinifikat kbir tal-istorja politika lokali u dwar kemm hu importanti li din tkun aktar magħrufa. L-istorja importanti u hemmhekk tara wkoll ir-rwol tal-mara anke fil-bidu tal-istess Partit Laburista qabel ma ħafna snin qabel il-vot li ngħata wkoll mill-Partit Laburista lill-mara li kellha din inizjattiva nobbli li ovvjament hija l-istorja importanti.